rong managing committee pen airport puthak radamai pi ke pamanpor rat thur pak pen tuar pi ke pan haraghat pen BJP a candidate aphan ki pahai du nikan hinita ki plane thulo bonta piniar ni anta tuar kaselam thekpon long lela youth retreat pamanpon Kardom, Nelibirta Life Tanbang Pi, Sami Rini Mailin Timongpi, Asmonang Ton Penbirta, Arjuponikta. Patumi cheating kora ke Thomarni, Lakha Craner Cap, Lumbajong constituency ke Parlo, Kangar Rongalong, Kangar Village Managing Committee Pen, Karbiang Longalong, Airport Kibije Putha, Radamepi, Kipadupor. Airport along Long Lake Dun Vega Tumopansi, Long Lake Compensation Atanka, Pinangji Pusi, Mayalong, Chiparai. Karbiang Longarlo, Isi Penisi, Tedunga Chintura Son, Nangle Tanglo. Four-line tower Penchinglock, ONGC, Solar Project, Asamala Tower, Lapenon, Airport Sitame, Sai claim Kepang Ching Japan, Chinkichitan Ponbomlo. La Pusona Porohood, Penangana Sai claim Ponalonki, Long Lake Dun Vega Tumabanki, Along Le, Atanka Kachelong Dun Deatum Tame, Dopiglan. Lasi, non Airport along a banki, Long Lake Dun Vega Hemtuna Tumapansi, Vivek Nangji Pusi, non pen Kehang Pido. Lapen, labang sosai prabjin pen kipachun ponjia phan, KAC atum pen, chingki chingwai pito pon bomlo. Perangke thengno bidisar dhiren teron pen kipachini pona tengke, non chitia chiklo angbong, airport authority pen, airport asai ki claim ki pang chingjia phan, long ison pon popusi, ningje. Lasi, laso aprang, Karbiang Autonomous Council ki Japon, ki theki ding atum pen, kang ararong aphan, nangching ki nangji pusi, kang ararong village managing committee abidisar, Dhirente Ronpen, Ningjepon. Pinyamay long Bidisar Nihar Son Sangma, Bidisar Anil Kanta Ponglosa, Bidisar Mohon Gathar, Bidili, Abarim KSA Kongchunbang, Bijoy Besitame, Chitonglu. Daldali Pen, Burta Life Appearanke, Abraham Tiso report. Meeting ke dokunan kok. Pini nile tum la public meeting. Mate kangara rong long sorar mai pi bangke Kedangtang ni litum la gosa ciklo tarik inkora hiniar ni litum foundation day 11 foundation day ni tum di pon lo talon pon lo langsung pinon pini September 23 lo ciklo jonang bong dak esonson ni alam the development ado esonson ni alam the naik lang do si bangso kangararong along non airport ke bang airfield ke kaduji kaso putha bang isi lam kimi nang ledo kaso itum ke long bang ke lalo non la bai September ang bong dak foundation nang let pupusi ni letum airport authority ahin pen bang itu asort pen itu mana pacik lo asila bang jongsi non September ang bong jongsi dak foundation nang let pupulu tangte kenang sot bang ke lalo council authority tu mahin apen dak bang si radapan ison sonia lam the bang ke chengwai rapsar doek nang di pusi ni letum dak rong rat pen pada komiti pen pakai council authority tu hancuning dilo lasto lokot dak nilitumta right kicini pena kaposi nilitumta lasto lungle phelang ponder lo kulo tangte lasto free and transparency lasto compensation apu thak lasto rehabilitation apu thak resettlement apu thak bangke dak arada tum ke manga teng pen bangke acun wek nai pen bangso puthak bangke prabjin pen council authority tum nak chengwai nang ahok bangso lam bangke pini press media juta longpon bonglo news long alongpon bonglo Karbiang long along kacing turdo olo kurang clear tuara lam tanang lelo ONGC lam tanang lelo theglong lo arjulong lo ahok lo kicok che do lo non solar project along ta kicok che klangbom lo asamala long ta kicok che klangbom lo lasi RTI activist atum ta paklang bom lo la pen song atum ta che song bom paklang bom lo la pen lung le dowe atum pata dowe atum arat ke chelong le che thek long lor lo la pen apota we lung le we tum bang tangka ke long du la so record ta long elo la pen inunu namun si bang long kep long inkoi ananta lung le do wa hisap pen compensation ke long du la so record ta long lap lo lasi da ka bangke la so nang choklem du long le ma jok ta pu bangke Bini la som mit press mit pen pachinilo. Lakha Troxy Kopili constituency ke parlo rongnia rat chelang pet pen toar PKP ke pan asai ke klempo. Barla porlote babbi ke khaya joine toaranta khupthi ba joine ke doke dam ki sungpi ga joine langchar la pen sansika rong aradatum
chilang pet pen amethanga rong ka chileng ki messenger phan langchar pen sansika rong ator pangthai pon padu labang so towar ki aprang PWD department atumsi langchari pon bonta non ki thek pon long ke PWD department atum thangnat ke klem pon avia jo radatum ningje pon rinti West Karbang Long Bureau Chief Joram Gotha report Lalu peninil tum dak langcara awar arat atum dak trom kamera rong sarbai ni kedo arat tum pen nilitum deng pipan tu nilitum aku penta bipon nasi aku ke laso tuar ta nilitum bikai aku ke PWD do nona bang ke PWD ya vek den lo nasi nilitum deng pipan lo wasi cepan na kok lo nasi sorkar atum ta lasu nilitum lang thara ber tu lang citing to ka bang PWD aprang sontot na wan pi tek son te nilitum curuji la penon ke kawe igdara jok nilitum nerong kali lo lang kada mang lang kada ber la pen pun nilitum takkan sika la pen lang citing kiloji la hai tum tak sik sak son lo nilitum son thot lo la sin nilitum pinia kas ni sina hina long ka chining ridun alam bang ke la so alam nilitum han sarkar long nang peli pitek son te nilitum han ne kasik sak bang kom jadi non cepan pe ala le lo te nilitum ta kedam ke bang osumar ke bikiti ati dak nilitum kiruni pen cici helu la sin nilitum ta Karbang Long siam sartum han mates keduan kadok ave Karbang Long tin pan alang letum kas niu dah hin pen sinang peli pitek lote ni letum da suri kardom curu doni pusi curu lo letum dak awar langcara arong serona rong sar baini do laso sar klimsu ke sar tu menta son si ni letum kamatha lase alang letum yong si laso PWD lang kada ber pen jenglok pu lang hiting sok alang letum dak kilometer kep ang bong do sodak alang letum aku ke nilitum dihe saja ko ke PWD do nilitum lahai ta cuklem nang ne non bang ke tipot si avi gan mala si sarkar hinum hanta kachuni ridun pada iglo nilehin kan ardok BJP के परिवर्तन सरकार माते कचिंथुरा सरकार पुजी बोंता पिनियरनी अलामसी कनिंजे पर जुमे चोत असोंसी थेकपोनो कचिंथुरा मोके क्लेम क्ले लसोंसी हरोघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी पेन BJP अजिदे फान के पहाइदु निकान हिनिता के दोथुपो बोंता पिनियरनी अंता तोवर हे हुके के पामे पोंचे फान साइ किदे थेकपोन लोंग लेला Rada tum la pentarli osomaratum inghan langbunga towarsi chileng nanglan. Lason heloma BJP sorkar tum kam ke claim. Mate BJP asonga tum ki rada phan ki pachok bay ansi thek chotma. Lapen dorsing rong hang ke Haraghat local MLA lo. Bonta MLA dorsing rong hang Haraghat ke wang Haraghat ki do thek long le. Local MLA dota donak. Local MLA puset le Haraghat arlo kaching thura mo puthak Kilang cari pon asai tek pon amatsi tek pon long lepasi usuka song japo jintu hazarika pen ningje pon News Desk report Birta Live ক'ব বিচাৰোঁ যে এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰখনে যোনবিলাক তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কথা কৈ ঢোল-ঢাল বজাই কৰি টেটু ফালি যোনবিলাক তেওঁলোকে চিঞৰি থাকে উন্নয়নৰ কথা ৰাস্তা ঘাটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা যোনবিলাক কৈ থাকে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিব বিচাৰোঁ যে হাওৰাঘাটৰ মেইন পথ যোনটো হাওৰাঘাটৰ টাউনৰ অঞ্চলত যোনবিলাক স্কুল আছে হাওৰাঘাট কলেজেই হওক হাওৰাঘাট হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক হাওৰাঘাট ইংলিছ মিডিয়ামেই হওক বা হাওৰাঘাট উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয় গাৰ্লছ স্কুল হওক যোনবিলাক আমাৰ যোনবিলাক মেইন ৰোড যোনটো প্ৰাধান্য যোনটো মেইন ৰোড স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যোনটো যোৱা ৰোডবিলাকত আজি যোনটো মানে যোনটো খৰাং আহিলে যোনটো পানীৰ যোনটো ব্যৱস্থা আহিলে যোনটো দুৰৱস্থা হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যোনটো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে আটাইতকৈ দুখ লগা বিষয় যোনটো ব্যৱস্থা হয় সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু এই অট'নমাছ কাউন্সিলে বা হাওৰাঘাটৰ MEC ডাঙৰে কোনো ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই আজি এইটো বছৰ ধৰি আজি যোনটো যেনেধৰণৰ অৱস্থা হয় এই মানুহখিনি ৰাইজৰ ক্ষতি হয় বা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যোনটো দুৰৱস্থা বিভিন্ন সময়ত সৰু সুৰা এক্সিডেণ্ট হয় লুটি খাই পৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ বা বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমতো উত্থাপন কৰি আহিছে কিন্তু এইটোৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱা আটাইতকৈ দুখ প্ৰকাশ আমি কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰে যোনবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কয় কিন্তু প্ৰকৃততে ৰাজপথত আপোনালোকে চাওক যোনটো হাওৰাঘাটৰ মেইন ৰাজপথ তাতে আজি যোনটো দুৰৱস্থা চলি আছে আটাইতকৈ দুখ লগা বিষয়ৰ কথা সেইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু হাওৰাঘাটৰ যোনটো MEC ডাঙৰীয়া সেইটোৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই হাওৰাঘাটৰ যোনটো বিধায়ক MLA ডাঙৰীয়া কোনো ইয়াৰ ওপৰত কোনো হাওৰাঘাটত যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই তেওঁ নাহাই আমি লক্ষ্য কৰিব পাওঁ
সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে এইবিলাকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ দিনত যাতে যোনটো মানে তেওঁলোকৰ যোনটো দুৰৱস্থা যোনটো ব্যৱস্থা হৈ আছে এইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কৰি তেওঁলোকে এই ৰাস্তাৰ ওপৰত অতি সোনকালে মেৰামতি কৰিব লাগে বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ Dolomara long kido KCS Duar Bagui Zone Asai Hemalong Aron Bare Maputak Youth Retreat Pamanpon Laso long KCS Asongja Robinson Rongpar Hampang Klembang Santosh Rongpi Ajoy Tokbiatum Chitongdun Hanboka Pen Berta Life Apherangke Robinson Killing Report